Mukmu TV nai tongnai khapangni takhoktai bukhok songno sekangno lamchogo thangnai 2015 ni simi Karbok subdivision no kaisa project kotorkhai senamjak tongmani Karbok Panjiham High Secondary School haikeba rengnok tini tangsalo Karbok subdivision ni SDO Boramganang Bijay Kumar Deborma okokno shakha o project go busuk jora rangni mari sabayei tangjagei tong tabusuk jora rangni mari thangkha phiaba abuni lagulogi okokbo shakha kana kacharo kebeng mung tongmani bagei o samung kisa bathakjak hnei phiaba datino o project no paire boi doklam phiogo rejagane hnei shakha ge khapungni thakukthai bukuksong nai tongdi mukmu TV Sungguhnya project guys ini upgradation of the infrastructure of Karbok Panjiham class 12 school. Nabo ini project cost tonggo 4.62 crore. Gap building ko sini clean area ba aro jaga tongta. First floor ground floor kai nimili boy 2627 square meter. Te kisa jeng sana tangan gap classroom aro price sini 22 ta classroom tonggo. Kalau sodota sakau atak lagi, jadi sakau tegesa common hingga sini campus hall kaisa tunggu kotor kaya, ada play soisho salah soisho ni capacity kaisa hall tunggu, kayak sini kalau war koda isu mulai dari 15 no, ya mas kena kisah kami siap, mungkin bu agensi samuksa dilek kami bagai sini tab sam kisah lerka, tahu sini 2022 ni Maret ni bising panen di sini taisa tentative target ta. Ngesar tabu suk jora amasuk jora kelima romi tangjagai family besuk rangni mari rok sepai amake khajagai tongna. O prai tak sana tang kai sini 4.62 crore ni bising rom di taw class ni 50 crore no badi kai au te 50 lakhs badi kai prai rom di 4.1 ton crore expend already pai ka. Nggak tahu sini bagi final bilang kayak sini 50 lakh lok final dah. Nggak samung kajak mani tu neng saya kena dekat 2015 ni sini tangjak payung tu tabu sih jora kedeng maramai. Kena keserotam ni kebeng mengiti omo high klay samung na muthagis tu ni jakna. Kesarok kisau han ni problem ni agensi samung slope pakai sih kan. Abo tangai sorkarnya paithak digi han ni kisah problem ni agensi rum seng saya tu bi sam play mali ata mas kani kisi sam bodong tong ha bro han ni problem ni sono si tero correspondent ro di kabar bo abun boy kisi le kata kesar mo bo subdivision da kobja mo subdivision Karbok subdivision gesina office ni address ngai Karbok PWD subdivision under Amorpur division sarnin sini mo ani sini ngai Karbok subdivision ni SDO Bijay Kumar Deborma. Baca.